kariba ntora ya Mwanja tena ntora irachia kwena ntere betete na mbere na kulalamika ikiraba kwebatieleto nyuma narabatura mundu ne bakiringanitho na ntere renge irachie wadine bakiari bawete ate boy batieleto nyuma nontunya biashara itumaira monki ostima bo batiomba kwithira bechi boethia nonto batina mainya ya monki iyo astima. Akariba inge bantere chia Mwanjate, Karengi, Mativini, Nkunguthiko na Miramira jandeni ya wadi ya Mariani bariuga batwere kinyamara ni kenene kia wagibwa stima. Bariuga ontobobo ibugitariti bonene otoroboago araba toraga mwinduni kana bakalasimika gutumira mbia imbinge kwegorera myanki ya sola. Huku Mwanjate kwetu thinetie muno ni stima. Tote stima na toletora barabara kuri marenda ni bururu mama kuri makalona stima le ito kuri atu yo toka kwasina gatotekena manto mastima kwa tokote stima totomagera tandeka kanora we na kainya ke kuri lagasola kamulika kanako muno na wachafsi wetu na ande na watwere na wasaftifu gote stima na unda ni buru gwetagwa Mativini na testima atora mbinduni anakolea charagwa akaga nonto akugwa thimia ete mwanki kwa Mwanjateria menge tena stima na eto kwenda stima kule antu bamwe baridi na muno baturaga ntumani bariragia ngoko ikireja kwa nenya mujingi jetagwa ndegere no muno makiria antu bau ni bakonsindwa ni tonto nabo ni barulana kabara bange bakedulana Nkruki bariuga bathijaga guchwa mautungata masalun na kinyozi thokoni cha Kuraja bantu anabago kuthukuma na biashara cha muthembo juu ukigirwe bari na stima nterino kule anakana Karengi giri wa saluni ya Mung'etho ainge totena stima batonero ntorete ya Mativini na Munyai ni atoririkane ni twandikite marige tukabira obisini kwawe na agatwira twetelele riu gutotedio tukwana ni ageria guturirikana atorete stima at least twana twetu twabota kuthanwa to saluni tugetethagia muntu ena kana kaya kwamba kona akasiringi akurimira kakodika uteria kana ka saluni todijaga kanwa ibakumeneria utongoria bwa nterino bakiuga ati mawirane marabatwere kwegwa mawikirwa stima matigitwe makingwa tetula ria tuli Karengi twina thina nene muno twenjirwa marima spindi tuli tumana tugwikirwa stima kuma ntukwira marima menjirwe tukinjithagwa ni pato ali muntu uria gutwikira stima na 1 week ana marima macio kile matuika matekirwa no gikingi riu kantu kasiga na igweca marimani riu nika tukulomba pato atwirwa igwe stima itikirwa tubande marima mau marigo kana tuthike wegwa na remirwa ni wirwa stima anene baba beto bejire bagikagira stima na barabara bula in case president yakeja kuga ni ejetetara kaniri county agetoka akiona gandiginwa amenya ntubonde bali na stima na goko nitakurariria bula ngokwira agirwa na mpempeke na gwatwa Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.